салому дуруд мегӯем бинандаҳои азизи телевизиони вилояти Суғд. Инак бо сипари гаштани боз як ҳафтаи дигар мо шумо тариқи барномаи эҷоз дида ба дидори ҳам расидем. Тарроҳӣ ашмури ҳунарҳоест, ки аз ҳунарманд тахайюлоти бой ва эҷодиёти нав ба навро талаб мекунад ва тарроҳ бояд аз як матои оддӣ даҳҳо намуд либосҳоро омода созад ва либосҳо албатта аз ҳамдигар бо намуд, тарҳи дӯхт ва ороишот фарқ кунад. алҳол шуморо бо офарандаи анаи зебоиҳо ошно месозанд. матлуба ниёзова тарроҳ, дӯзанда, мӯҳрабоф, юрмадӯз ва хулас ҳунармандест, ки аллакай байни мардум маъруф гаштаву дар сартосари вилояту ҷумҳурӣ мизоҷони худро пайдо кардааст. маҳсули эҷози дастонаш дар ҳақиқат шоистаи таҳсин асту пазируфтанист ва офаридаҳояш борҳо аз ҷониби ҳунаршиносон эътироф гашта баҳои баландро гирифтааст. имрӯз матлуба доираи фаъолияташро васеъ кардааст. дар бинои хобгоҳи коллеҷи тиббии шаҳри хуҷанд дар чанд синфхонаи ҳунармандӣ ба духтаракон навъҳои ҳунари мардумиро меомӯзад. ما زیر راهبری آموزگار نیازها مطلوبه در خوابگاه بسیار هنرها را می‌آموزیم، از جمله کشیده دوزی، بافندگی، با یورمدوزی ها مشغول می‌شویم. ما از نیازها مطلوبه بنیان نداریم که به ما دخترهای باشندگان خوابگاه این کسب‌ها را می‌آموزند. این جانب ما کسب انتخاب کرده ای من از این مبانی این هنرها یورمندوزی می باشد که من به این بنیاد شوق زیاد دارم. من زیر راهبری آموزگار بسیار چیز را از خود نمودم. در طول 7 ماه هست که ما در اینجا استقامت میکنیم و با طرز رایگان این کسب را از خود نموده ایستاده‌ایم. من حالا مستقلانه میتوانم که با یورمه تنها کار کرده توانم. بعد از یورمه من باز با بافندگی مشغول میشوم که یک چند نمود گوشواره ها و دستبندها را آماده ساختم، با مهره آماده ساختم. من از نیاز مطلوبه به نهایت ندارم که ما دختران را با چنین کسب‌های هنرهای مردمی دستای ما را راست کرده برای نازکای این کسب را آموختن ما بسیار تلاش و مهنت نمودم. مینه‌داری خود را به این کسب بیان می‌نمایم. матлуба вақте шиносоӣ бо ҳунарҳои шумо, бо корҳои шумо дидам, ки дар бисёри либосҳо шумо юрмадӯзиро истифода кардед. шумо бештар бо юрмадӯзӣ машғул ҳастед? маълимаи азиз, шумо дуруст қайд кардед. дар ҳамаи ин либосҳои ман ба либосҳои худам юрмадӯзиро ҷой додам, но локин аз ҳама ваи интихоб кардаи ман, касби интихоб кардаи ман ин дӯзандагӣ ва мӯҳрадӯзӣ мешуд, ки ман аз синни хурдсолӣ дар синни 13-14 солгиам ин касби мӯҳрадӯзӣ бо як ҳаваси калон дар қалби ман ҷо шуда буд ва то имсол ба монанди дигар ҳунарҳо, ба монанди ҳунарҳои мӯҳрадӯзӣ, кашидадӯзӣ, сӯзани дӯзӣ, зардӯзӣ, чӣ хеле ки дида истодед юрмадӯзӣ, ки устоди ман муаллима саноатхо мебошам. аз он кас ман ҳунари юрмадӯзиро ҳам низ омӯхтам бо дараҷаи баланд ва имрӯз ман ҳамин ҳунарҳоро дар омехтагӣ омезиш дода ба духтаракон омӯзонда истодаам. дар уруфият мегӯянд, ки ба як мард 40 ҳунар кам аст. имрӯз шуморо мебинем, ки 10 ангушти шумо ҳунар аст. чанде пеш шумо дар фестивали озмуни класс ва адрас иштирок кардед ва соҳиби шоҳиҷоиза гардидед. мегуфтед, ки дар анамин озмун, дар ҳамин фестивал чанд намуд либосро пешниҳод кардед, дар чанд номинатсия шумо кори худро нишон додед?
من در این آزمون فستیوال اطلس و ادرس 2020 یک 8 نمود خودم رو لباسی خودم رو که از مهنتی دستی خودم بود همه آنها رو آماده کرده برای پیشکشی خلق پیشنهاد کردم، پیشکش کردم و یکی از کورت‌هایی که من آماده کردم این کودکانه، 2 تا کودکانه، 4 تا عروسی و ایدانه و باقی مانده‌اش روزمره، یعنی برای هر روزه دانشجویان یا کارگرانی خدمتچیانی دولتی بود. بله. بسیار خوب. بیننده‌های عزیز، الان شما را به عالم افسانه‌ای دعوت میکنم و همراه میبینیم لباس‌های آماده کرده مطلوبه را. در دایره جشنگیری عید نوروز با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در قصر آوازه‌دار ارباب فستیوال اطلس و ادرس تاجیک 2020 دایر کرده شد. در تالار پرنقش و نگار هنرمندان، طراحان و دوزندگان برنامه مکمل رنگین رو با معرفی دستاوردهای اطلس و ادرس بافی و لباسهای ملی و زمانوی از این متاحهای تاجیکی پیشنهاد نمودند. در این محفل زیبای معرفی اطلس و ادرس تاجیک، هنرمندان لباسهای ملی و مدهای معاصر را در طرح و دوخت گوناگون خیلی جالب پیشکش حاضرین نمودند. فستیوال آزمون اطلس و ادرس تاجیک 2020 در بخش‌های گوناگون با پیشنهاد لباس‌های بانوان و دختران، پسرانه و کودکانه از متاحهای اطلس و ادرس ابریشمی و پختگین برگزار کرده شد. هیئت حکمان، هنرمندان، متخصصان، عالمان و ایجادکاران و لباس‌های اطلس و ادرس از نگاه صنعت و مهارت دوزندگی، طرح خاصه، زیبایی، تابش و آب و رنگ، آرایشات برنگ و جلا و دیگر خصوصیت‌های خاص بهاگذاری نمودند و غالبان معین گردیدند. و غالبان و اشتراکچیان موفق و بهترین برای دوختن و پیشنهاد لباس‌های ملی و زمانوی از متاحهای رنگین و پرجلوی اطلس و ادرس جایزه‌ها معین کرده شدند و مطلوبه نیازه صاحب شاه جایزه گردید. این اشتراک اول نیست برای مطلوبه، بلکه باری هشتم است که این هنرمند محصول دستانش را نمایش می‌دهد و در 5 نوبت صاحب جای اول و شاه جایزه گردیده است.
ما در چهاربینی فستیوال اطلس و اطلس اشتراک کردیم و من یک چند مدل ها خودم را پیشکش خلق عزیزم گرداندم و یکی از مدل های بهتری من این عروسی بود که همه اینها را من در لباس های خودم با هنری مهنتی دستی خودم در اینجا جای دادم و دیده استادیت همه این گوشواره و گردنبند و تاچو همه اینها با سنگ های یک مخصوصی هست که آنها رو من در همین وی خودم مدل خودم جای دادم. همه اینها دستکی است، یورم دوزی است و در این هنری دستی است و در اینجا دیده استادید من به غیر از هنرهای کشیده دوزی، مهر دوزی، قراق دوزی، یورم دوزی، طراحی و باز هنرهای زرگری هم کرده استادم. اساساً مزاجان من این نوع عروسان می باشند برای خانه‌دارشی بزم خود یا معرکه چهاربینی ها آن را به من فرمایش می کنند و من در وقت معین به مزاجان خودم دسترس می گردانم و کوشش میکنم که من هر یک فرمایشی آنها رو خواهش آنها رو با یک سطح درجه بلند تیار کرده آماده کرده به آنها دسترس نمایم. هنرمند میتواند از تخیلات خودش با یک متای اطلس و ادرس میتواند یک چند نمودهای لباسهای هنرهای دستی هنرهای ملیمون رو ایجاد کند. اون چیزی که من در طبیعت یا در رسم میبینم همه آنها الکی در خاطر من نقش میبندند و این رو من با مهره ها و هنرهای دستی خودم به مدل های خودم جای دادم. گلدخترانی که لباسهای دوخته مطلوبه را به آزمونها معرفی میکنند اکثریت شاگردان از کالج طبی شهر خوجند میباشند که در برابر نمایش دادن همزمان از هنر استادشان برخوردار میشوند و میآموزند. در برابر کار همشیرگی هم باز ما به هنرهای مردمی به مانند کشیده دوزی، بافتن، دوختن، مهره بافی، یارمزنی و دیگر هنرها را از استادمان نیاز و مطلوب خان می آموزیم که این برای ما بسیار شرایط فراهم آورده شده است. ما از این افتخار می نماییم و من در آینده آرزو دارم که به مانند استاد خود نیاز و مطلوب خان یک شخصی آبرومند شده نه تنها در ساحه در کشور عزیزمان تاجیکستان بلکه در تمام دنیا این هنرهای خاص تاجیکانه را به تمام دنیا نشان دهم. من با چشم خود دیده ایستادم که معلمه نیاز و مطلوب خان در به دوختن یک کرته وقت خود را بسیار صرف می نمایند. حتی نه اینکه یک هفته، یک روز، دو روز بلکه یک ماه برای یک لباس را آماده نمودن وقت خود را بسیار صرف می نمایند، زحمت می کشند و ما باید شاگردان به قدر این زحمت های استادی خویش برسیم. بیننده‌های عزیز، الحال ما همراه مطلوبه در صنفخانه مهردوزی قرار داریم و آغاز میکنیم به مهردوزی. همین طور مطلوبه میگفتید که همین مهردوزی چی نازکی ها دارد، چی دشواری دارد و آیا من هم میتوانم با یک دیدن همین عمل را اجرا کنم؟ البته اول ما باید در وقتی گذراندن این مهره ها صبر و طاقت را به پیش گرفته باشیم و شماره آن را در خاطر نصب داشته باشیم. وقتی که ما شمارش رو از خاطر میبراریم الکی نسخه ما بیزه یا که ویران میبراید. ما برای همین پیوست کردن برگ ها 4 تا یا 5 تا دانه آن رو پیوست میکنیم. حاضر من میتونم 5 دانه مهره را برابر در یک بارگی گیرم یا علایدگی و دامش به شما قوی باشد. خیر، بعد یک باره میدوزیم. همین خیر؟ البته. بسیار خوب. این گرفتن به سوزن گرفتن مهره خودش مشکل بوده است.
акнун дарунашро бо ҳамин ранги сабз پوره میکنیم бале. با مهره бо муҳра пурра мекунем. ҳар як ҳамин шохҳое ки шумо дар ин рӯи мато дида истодед, тасвир карда ки ҳамаи онҳо бо муҳраҳо пурра мегардонем. واقعا بسیار مشکل بوده است مهردوزی و مطلوب میگفتید که عین حال خود شما کدام عمل رو اجرا کرده سودید میبینم که این گلی یاس است سیرین میگویند ҳоло ин омода нест мо дар охири амали кори худ бо ранги махсусе ки ё паст ё баландро ки гирдашро бо муҳра пайваст мекунем баъд кори мо ба охир мерасад. ҳоло ман даруни гулро пурра карда истодаам. анамин ҳунари муҳрабофиро худи шумо аз ки омӯхтед ва аз чанд солагӣ бо ҳамин ҳунар машғул ҳастед? ҳунари муҳрадӯзӣ аз синни хурдсолиам ки ман 13-14 сола будам, аз ҳамун синни хурдсолиам ба қалби ман бо як эҳсосоти баланд ҷо шуда буд ва ман ҳеҷ гоҳ пушаймон нестам ки ин ҳунарро интихоб кардам барои худ ва аввалин коре ки ман кардам бо муҳра ин соли 2006 буд ки ман аз ҳамин муҳрае ки чихеле ки дар инҷо мебинед ҳар як донаи он арзан бар ин аст, аз ин ман куртаи атласро бо нусхаи атласро бофта дар чорабинии фестивали атласу адреси вилоятӣ иштирок кардам ва ин куртаро ман дар тӯли як сол аз меҳнати дасти худам бо муҳраҳо ва лескаҳои махсус аст онро ба якдигар пайваст карда ин куртаро дар муддати як сол ман омода кардам ва хушбахтона дар ин озмун ман ҷои дараҷаи аввалро сазовори диплом ва мукофотҳо бисёр хуб. Аз ин мебарояд ки шумо дар чанд навбат дар ҳамин озмуни фестивали атласу адрес иштирок кардам, ширкат варзидем. Бори 8 маротиба мешавад ки ман дар ин озмунҳои атласу адреси вилоятии ҷумҳурӣ ва шаҳрӣ иштирок кардам ва 5 маротиба ҷои аввалро ишғол кардам. ҳамаи инҳо бо муҳраҳо ва бо матоъҳои атлас омехта шуда буд ва боз яке аз моделҳои беҳтарини ман ин дар соли 2011 буд ки куртаро ман бо муҳра боз омехта карда, бо матои атлас омехта карда инро ман бахшида ба 20-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон омода кардам ва духтари мавзӯи интихоб кардаи ман дар он буд ки духтари тоҷик дар тан либоси бо куртаи муҳрадор омехта шуда ва дар сар 7 ситорае ки ҳамеша тобон аз тоҷ бар сар дошта ва дар даст байрақи Тоҷикистонро дошта бо ифтихор ин ҷашни бузургро, яъне 20-солаги истиқлолиятро пешроз гирифта буд. гарчанде ки ман дар он вақт дар даст кӯдаки якмоҳа доштаму кӯдаки якмоҳии ман 1 солу 8 моҳа шуд. муддати ин қадар вақт ман моделамро мебофтам, байроқ, курта ва тоҷиконро мебофтам ва кӯдак рӯи зону дар рӯи болин ман ба ҷои суруди аъла суруди ватанро месароидам, то ки фарзанди ман ба обрӯ ба вояз расад ва ба халқи азизи худ хизмат кунад. хештаншинос бошад. хештан бале аз урф-одатҳои миллии мо бохабар бошад. албатта. бисёр хуб. ин як ҷеҳати тарбиявӣ ҳам дорад. албатта. муҳрадӯзиро аз ки омӯхтед? муҳрадӯзиро ман худомӯз ҳастам. вақте ки ман хурд будам, аввал ман вақте ки ман хурд будам фақат хати ростро мебофтам бо ҳамин муҳраҳо. вақте ки ман то ба синни вай расидам, калон шудам, худам аз худам нусхаҳо эҷод кардам, то ҳатто дида истод ки дар инҷо овезаҳо ки аз муҳраҳо дӯхта шуданд, то ҳатто байрақи Тоҷикистонро бофта инро ман ба намоиш гузоштам. яъне ки аз ҳамин муҳра ғайр аз он ки михел овезаҳо омода мешавад, боз дигар куртаҳо ҳам омода карда мумкин. армуғонҳои миллӣ ҳаст, дарахтаҳо, ҳама инҳо бо муҳраҳо тайёр карда шудааст. бисёр олӣ, бисёр хуб. кани як ба кори ман ҳам назар кунед? қариб тавонистам ё не? ман гуфта метавонам аз уҳдаи ин кор шумо ба хубӣ баромадед. бале, бисёр хуб. як барги аҷоибе
тасвир кардед бо мӯҳра анакун даруни инро ҳам пайваст мекунад. Як барги шохи ин кас омода кардед. Омода шуд. омода мешавад. воқеан бисёр майдакорӣ аст. шуморашро донем лозим аст ва ягон ҳунаре нест ки бемушкилӣ бошад. ҳамаи ҳунарҳо мушкилиҳои худро, нозикиҳои худро дорад ва ба ғайр аз ман ба ғайр аз ҳунари мӯҳрадӯзӣ боз ҳунари заргарӣ ҳам ҷавоҳирот месозед? Барои арӯсон бале тайёрӣ карда истодам. Аз чи? Аз нуқра? Аз мӯҳраҳо омехта, бо нуқраю аз мӯҳраҳо омехта, попуки онро аз як марворитҳои махсус ҳаст, онро бо мехчаҳои махсус майдаи он ҳаст, бо анбӯрчаҳо пайваст карда он ҷавоҳиротро барои арӯсон имрӯз ман тайёр карда истодам. ҷавоҳиротро шумо дар мувофиқа бо либос омода мекунед ба фикрам? Бале, имрӯз бисёр ин ҷавоҳиротҳо барои арӯсон мӯд аст ва зани тоҷик ҳар як куртаи онҳо бо мӯҳрадӯзӣ ё нақшонигорҳои миллӣ бо юрмаю бо дигар ҳунарҳои дастӣ ҳамин онҳоро бо ҳамин куртаҳои миллӣ мебинем ва дар вақти фармоиши ҳамин мизоҷон ҳамин ҷавоҳиротро ман аз тахайюлоти худам бо куртаҳои худошон рангошонро мутобиқ карда онро ба мизоҷон дастрас мегардонам. барои ҳунарманди хуб шудан як истеъдод кифоя мекунад? Не, албатта маълима. Ҳунарманд бояд барои меҳнат кардан, барои маҳсули кори худро ба мардум барои пешкаш кардан бояд шабу рӯз меҳнат кунад, то ки ҳамин меҳнати худро сайқал диҳад. Истеъдод ин худодод аст ва барои боз ҳам ҳунарманди асил шудан бояд мо шабонарӯз ҳам нишаста бо ҳамин кор машғул бошем дар вақтҳои ҳолӣ. эълон гаштани соли ҳунарҳои мардумӣ ба фикри шумо ба ҳунарманд чӣ дод? Масалан шахсан ба худи шумо ҳамчун як нафар ҳунарманд барои пеш бурдани ҳамин ҳунаратон ягон такон бахшед? Албатта ман ҳамчун ҳунарманд аз ин бисёр шодам ки ҳар як ҳунар қадри худро дорад. Зеро ман худам сариштаи зиндагии худро аз ҳамин ҳунари худ, аз ҳамин ҳунари хеш оғоз карда будам ва хушбахтона ба ғайр аз бо ҳамин ҳунарҳо ман дигар ҳунарҳоро омода карда истодам, худомӯз шудам ва ҳам боз ба дигар давлатҳо сафар карда ҳунари хешро ба онҳо муаррифӣ кунам ва аз ҳунари онҳо низ бохабар шуда навовариҳо ба ҳунари худ ворид кунам ва аз тоҷик будани худ фарқ кунам. Мехоҳам боз ҳунари худро сайқал дода ба дигар давлатҳо берун аз Тоҷикистон ҳунари хешро ба онҷо муаррифӣ карда ба стандартҳои ҷаҳонӣ албатта ҷаҳонӣ мувофиқ карда ба онҷо ба намоиш гузорам ва мизоҷони худро бештар аз дигар давлатҳои хориҷӣ пайдо кунем. Бо ҳамин васила шумо мехоҳед ки ҳунари мардумии тоҷикро дар ҷаҳон муаррифӣ кунед ва сокинони дигар давлатҳо бо ҳунарҳои мо низ бохабар бошанд. Бисёр хуб. Манаваи мо ба охир расид. Кори шумо тамом шуд? Албатта. Мебинам ки шумо ба хубӣ аз дараҷааш бомдед ва танҳо як шоха. Барои ин боз кор кардан лозим. Мана гули ман тайёр шуд. Онро ба рамкаҳои махсус чорчӯба пайваст карда мо метавонем ҳамчун армағонҳои миллӣ ин маҳсули кори манро ба фурӯш гузорем. Матлаба ғайр аз он ки дар амали шумо ранги мӯҳраҳо иваз шудаанд, масалан ин табиист ки гул рангаш дигар мешавад, барг рангаш дигар мешавад, вале шумо дар худи ин барг чанд намуди мӯҳраҳоро вобаста ба рангашон ва намудашон истифода кардагӣ ҳастед? Ман дар ин ҷо дар баргҳо ду намуд ва дар шох андозаи онҳо ҳархела мебошад. Агар мо ҳамин андозае ки дар ин ҷо дида истодед мо дар ин шоха кунем, аллакай шохи мо безеб мебарояд. Бояд шох бо таври шикаста пайваст карда бошад.
пайваст шуда бошад. пайваст шуда бошад. барои ҳамин барг дигар аст, шоха яъне тана мегӯем. албатта андозаи мӯҳраҳо ҳар хела мебошад дар вақти гузарондан. бинандаҳои азиз, воқеан бисёр зебо омода шудааст, бисёр ҷолиб аст, рангобаранг аст ва диққати ҳар бинандаро ба худ мекашад. матлуба мехоҳам якчиро дар охир пурсам. дар оянда чӣ нақшаҳо доред? барои худ чӣ корҳоро, кадом мақсадҳоро пеш гузоштагӣ ҳастед? мехоҳам дар оянда шумораи шогирдонро зиёд кунам, ҳунари худро ба онҳо омӯзам ва низ худам ки ҳунарманд ҳастам, боз мехоҳам дигар ҳунарҳоро омӯхта ва ба шогирдон омӯзонам. яъне мехоҳед доираи ҳунарро худро васеъ кунед. бисёр хуб. барои амалӣ гаштани орзуҳои шумо ба шумо муваффақиятҳо мехоҳем. ва бинандаҳои азиз, бо умеди он ки ҳаётатон мисли анамин гулҳои матлуба рангорангу зебо бошад, то барномаҳои дигар бо шумо хайру хуш мекунем. ҳамеша тансияту хонобод бошед. хайр.